I pozdrav svima, danas nećemo učiti ništa novo, niti raditi nešto korisno, ali ćemo zato izračunati koliko će koštati Allenov build. Ja sam već sve izračunao, samo ću vam pročitati komponentu po komponentu i reći koja je njena cijena. I cijena je dosta visoka i napišite komentare šta biste igrali da imate ovakvu zvijer od računala i šta biste dali da imate ovakav kompjuter. I možemo početi. Ovo je grafička kartica RD290 od XFX-a. Allen će koristiti dvije kartice i cijena jedne je 3900 kuna i puta 2 to je 7800 kuna. Dalje, ovo je SSD, on će koristiti 3 Kingstonova HyperX 3K od 240 GB i cijena jednog je 1304 kune, ali puta 3 3912 kuna. Dalje, ovo je HDD Seagate od 2 TB i također će koristiti 2 komada i cijena jednog je 773 kune, a puta 2 to je 1546 kuna. Dalje što nam ide je procesor Intel 4. generacije Intel Core i7 4770K i cijena tog procesora je 2535 kuna. Dalje, ovo je CEM Storm Striker kućište koje će koštati 1500 kuna. Dalje je napajanje Cooler Master V850 koji će koštati 1413 kuna. I na kraju matična ploča Gigabyte G1 Sniper 5 socket 1150 i matična ploča koštat će 3174 kune. RAM je Kingston HyperX 32 GB koji će koštati 2558 kuna. I na kraju hlađenje je Cooler Master Sidon 240M i njegova cijena je 1000 kuna. I to je to. Cijena će biti 25438 kuna, odnosno u eurima 3332 eura. Što reći osim, to je to.